Tētāia te wehe I ngā wai o te awa o Waikato me te moana o Taupō nui a tia. He wai, ko tahi e nei. Ina ka whakarite te kaunihira he ture pana ki a mātou nei whenua, ko mātou ke te taumaha o te mama ka noho I runga I a mātou I hara te toinga o te hapuri. Nō reira, kāre he orite nā reo te hapuri me te reo te Māori. Tai mai ai tēnei uri o ngā hapū o Ngāti Rauhoto me Ngāti Te Urunga o Ngāti Tūwharetoa iwi ki te hui nei I runga I te tūmanako. Ka whakamanahia e te kaunihera I te whakaitanga mahitahi ki te tautiaki I tō rātou moana I tō rātou awa me ngā kōawawa o te rohe. Awhua pauri tō rātou whakatau, tō rātou kōwhiringa kia nei kia tukuna mo te kaunihira hau, kia hara mai nō runga I te wā puti. I te me, ka nui nā mahi, kua mahi e mātou nā hunga kaitiaki o Tūwharetoa, kia taupai ai tēnei mahi ngātahi ki te taho te kaunihira. He maha nā mahi kua here mātou I a Tūwharetoa me te kaunihira mea tō rātou nei ara tiko pipeline te kia nei, kia uru kei roto I te moana, kia uru o runga o mātou nei taonga te awa o Waikato. Nō reira, kia tika me whakakaha te mahina nātahi ke waingana I a tātou. Those against? So the motion is carried. I totally understand the disappointment and totally tautoko their support for this whole project. Just give me a little bit longer, give the council a little bit longer. I don't think it's fair on an incoming council to be straighted with something they don't know about or don't know the project about. So I just want, all that disinformation and that misinformation out there. People have gone down so many holes. I need that cleared up. Ko te kau te whakamutunga o te pōti e ono ngā kai kaunihera, ka pōti kia tārewa hia ai I te whakaitanga e rima, kaore I whakai ki tērā whakatau. I'm not against the JMA. The JMA is a fantastic visionary document for protecting our lake Taupō and our tributaries. Just absolutely makes sense. But, we've got a bit of a job to do. Spread the information a bit more and talk to more people. Disappointed that the council weren't able to come to a conclusion on the joint management agreement. Disappointment mainly because since 2010 we've been striving to protect our waterways and we've been striving to continuously take our own responsibilities for Waikato awa. Ko John Bishara te hea mana o te Puari Māori o Tūwharetoa, hei tāna ka hea tō rātou tatari. Ko te pūtake o te kawenata mahinga ngātahi nei, e aro ana ki te oranga me te kaitiakitanga o te moana o Taupō nui a tia, me te hononga ki te awa o Waikato, me ngā kōawawa katoa. The best benefits at the start of the new relationship. It formalises everything we've been doing for a number of years now, and it brings them closer to us, but at the same time, we saw that they were willing to take some responsibility to work with us in a better way. The lake is our tonga. So, we have got to protect that at all costs. It's a beautiful, clean lake, one of the cleanest lakes in the world, and the tributaries coming in. It's a huge tourism attraction, magnet to domestic tourism as well. So that's the benefit about this JMA, is how we protect it going forward. I te taurua mana o te kau ka whakaitahi a Ngāti Tūwharetoa me te krauna, maraua te manatiaki e kawe ngātahi mō tēnei wahanga o te awa o Waikato. We've done everything possible, We are patient, we are loyal, we are citizens of this community, we're ratepayers, we're challenged every step of the way, every time. It's hōhā. Te noi kore haere o ngā kanohi Māori, o ngā ture Māori, ka awangawanga ana au mo te oranga o tēnei kawenata, kia tukuna mo tētahi wā mo ngā marama haere aki nei, ka tai ka tuku ki te rāpahi rānei ina kare mātou ki te tipu. Ko Taupō nui a tia te māpuna o te awa o Waikato. Ko te pātai ia, ka rua te kaumārima taua no te iwi e whangaana ki te whakamana te kaunihera I te ture o te awa me te moana. Te kawa paura, mā Aukaha.